dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, penutan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau, ikut beliau terus sekarang hingga yaumil qiyamah. Pada pagi menjelang siang ini, insyaallah kita akan bersama-sama mengikuti dan menyaksikan hajat qabul anak kandung Bapak Astianur, Rizky Amalia, dan anak kandung Bapak Muhammad Das, Ahmad Buyung Indian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berikan petunjuk dan hidayah padanya dalam rangka bina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, dan kepada kita yang sudah berkeluarga lama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berikan kebaikan kepada kita semua. Untuk itu mari kita awali pelaksanaan akad kita pada siang hari ini dengan bersama-sama baca Ummul Quran, Suratul Fatihah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'd, wa inna Allah ta'ala ahalla nikah wa nadaba ilaihi wa harrama as-sibah wa awwada 'alaihi wa qala ta'ala ولا تقربوا الزنا إنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليهم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. وقال رحمتان من المتزوج أفضل من 70 رحمة من الأرض. وقال عليه الصلاة والسلام تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله يحب الزواقين ولا الزواقات. وقال تزوجوا النساء فإنهن يأتي بالمال. بارك الله ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilayhi. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ahmad Buyung, engkau saya nikahkan dengan seorang perempuan bernama Rizky Amalia binti Astianur. Ayah kandungnya sendiri telah berwakil padaku dengan mas kawinnya Rp221.000 tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Rizky Amalia binti Astianur dengan mas kawinnya Rp221.000 tunai.
اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفنا بين آدم وحواء وألف بينهما كما ألفنا بين إبراهيم وسارة وألف بينهما كما ألفنا بين يوسف وزليخا وألف بينهما كما ألفنا بين موسى وصفورا وألف بينهما كما ألفنا بين محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة رضا اللهم ارزقهما ذرية صالحة في الدين والدنيا والآخرة والسعادة الأبدية وارزقنا وحسن الخاتمة وأعز بمدمة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم pokoknya manunya tuh julak-julaknya apalagi sama abang tuh boleh lah itu yang yanda tuh boleh lah ini orang kita matiannya juga ya sini ya sebelah sana terakhir hari Sabtu Minggu dan melaksanakan dasar yang baru kan bisa lagi Sabtu Minggu. Iya lah. Ini yang menyelesaikan penurunan. Sekarang udah boleh kita Sabtu Minggu laksanakan. Jadi hari biasa tuh. Hari biasa Senin sampai Jumat. Pernikahan. Sabtu Minggunya ada. Itu terakhir kesini. Soalnya anu dicampur lagi anu peraturan gubernur. Dicampur. Satu nama masyarakat lagi. Sekarang ini belum mulai kan. Dicampur. Aduh. Nah, apa? Nah, kamu ngomong ya ini tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Istriku yang bercinta ini sayangi. Terimalah mas kawinmu ini sebagai ikatan pernikahan kita membina rumah tangga bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Suamiku yang tercinta dan tersayang. Suamiku yang tercinta dan tersayang. Saya terima mas kawinnya dan insya Allah saya akan pergunakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Amin. Ya, taruh belakang dulu. Taruh belakangnya. Ya, sandarkan aja. Dirikan aja. Salah. Oh, ada anunya. Soalnya iya. Taruh lagi ke depan. Ya, empat kata. Ya, baru ambil cincin. Misalkan Ambil yang ceweknya dulu. Ya. satu dulu. Nah, Kamu ada dulu. Buyung dulu masangkan. nanti anu Ke sini anu. ini ke sini tangan Kak. lihat tangannya Ya. Pelan-pelan. Ya. Kemet ya warna banyak kemet. Ya, oke. Ambil lagi yang satunya anu. Merengkan tangannya ke sini. Pelan-pelan masukkannya. Baca bismillah. baca bismillahirrahmanirrahim Allahumma. Ini anu emas ya. Emas lah. Ya, pelan-pelan. Gila. Anor ingat Pak. Sultan. Kayak itu. Ya, sip.
Tahan dulu. Coba bunda. Oke, sip. Ya. Undangan yang kami hormati, Majelis Sidang Pembahagia, dengan berakhirnya pembacaan doa dan penyerahan mas kawin tadi, maka berakhirlah pelaksanaan akad nikah pada pagi hari ini. Kami yang diamanahi untuk mencatat dan bantu pelaksanaan akad nikah pada pagi hari ini, mohon maaf dalam kami terdapat kekurangan, kesalahan, kehilapan, bersengaja atau tidak sengaja, dan kami yakin sebagai manusia biasa tidak lepas dari dan salah. Al-insan sekali lagi kami minta halal, minta maaf, minta ridho. Mari kita sama-sama tutup pelaksanaan akad nikah pagi hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bidu
Merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu, namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua akan segera berpisah, baur dalam cinta. Layar bahtera melalui samudra, mencapai tujuan di pantai harapan. asik. Saya goyang lagi. Sini Bu, ini bukan istrinya, bukan? Bukan. Bukan. Oh, dekat-dekat. Bagai gelombang yang datang merintah, akan merubah haluan cita kita. Padamu nahkoda ku tanggalkan cinta, bawalah daku ke pulau bahagia. Sambung mencari matahari, Merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu, namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua akan pernah berpisah, baur dalam cinta. berlayar bahtera melalui samudra, Mencapai tujuan di pantai harapan. asik. Bapaknya mandangin terus, nah grogi saya. Bergoyang gak nyawer gak enak, gitu Mas Edi. Bergoyang gak nyawer gak enak. Mana sawerannya? Bagai gelombang yang datang merintah, takkan merubah haluan cita-cita. Si bapak di mana ibunya? Si bapak dipanggil ibunya. Ayo suruh ulang. Padamu nahkoda ku tambahkan cinta, bawalah daku ke pulau bahagia. Aku tersambung mencari matahari, Merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu, namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua akan pernah berpisah, baur dalam cinta. berlayar bahtera mengarungi samudra, Mencapai tujuan di
pantai harapan. Sudah Bapak? Sudah. Capek. Ya, kita bantu up dan share bilang Bang Daman. Jangan lupa di subscribe, di like, di apa lagi? Karena satu like lagi, 3.000 like, boleh. Jadi pelawak.
Satu. Enak kita hari ini ya. Seenaknya loh. Hari berdandan. Digoyang lagi dong. Asik. Harus ada ujungnya gitu ya. Heeh. Aduh. Karena itu merupakan sebuah pranknya juga. Oh, sebuah tren. Sebenarnya sudah tapi masih cak gitu ujungnya ya. Di prank. Di prank. Gimana Mas Edi? Masih berlanjut apa kita udah? Dibikin buat kedua mempelai yang sedang berbahagia, oh, pastinya ya. Doa terbaik buat Amel dan juga Buyung selalu diberikan pastinya. Tiada kado terindah selain ucapan doa restu dari Anda semua para tamu undangan, hadirin, kerabat dan juga famili dan juga rekan-rekan. Amin ya robbal alamin. Masih dikasih bareng ayu perdana di sini tuh Anda semua. Kita ada mempunyai waktu sekitar 15 menit lagi. 15 menit ya. Dikasih bareng Fatma Anissa dan Bagaikan
Maksudnya yang kawin kayak apa? Nilainya kira ya. حمنا صال الحمنا ما سرعنا وجصاف حمنا ما درعنا صال الحمنا ما صرعنا وجصاف حمنا ما درعنا يا أبي سلام 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 صرعنا وجصاب حمنا ما درعنا حبايت وتزعب المعدى عسى الله لا غير علينا عسى الله لا غير علينا صنع الحمنا ما درعنا وجصاب حمنا ما درعنا صنع الحمنا ما صرعنا وجصاب حمنا ما درعنا حبايت وتزعل المعدى عسى الله لا غير علينا عسى الله لا غير علينا يا سلام شربت العاد العماني وكمني من سورة قاطعالي بشربت العاد العماني وكمني من سورة قاطعالي أنا محول المولى طعني حبيبي شكر الحمد فينا حبيبي شكر الحمد فينا صلاة الحمد ما شرعنا والصوف حمد ما درعنا صلاة الحمد ما شرعنا والصوف حمد ما درعنا حبايت وتزعل المعدى عسى الله لا غير علينا عسى الله لا غير علينا مركدي مودي والمحبة ودا كريم كمي وسطك البع واركدي مودي والمحبة ودا كريم كمي وسطك البع الشير بنعمة على بدربة داهبة ولو عز علينا داهبة ولو عز علينا صلاة الحمد مسرعنا والصوف حمد مدرعنا صلاة الحمد مسرعنا والصوف حمد مدرعنا حبايت وتزعل المعدى عسى الله لا غير علينا عسى الله لا غير علينا يا حبيبي يا سلام أهلا وسهلا يا حبيبي صلاة الحمد ما شرعنا وجصاب حمد ما درعنا صلاة الحمد ما شرعنا وجصاب حمد ما درعنا حبايت وتزعل المعدى عسى الله لا غير علينا عسى الله لا غير علينا صلاة الحمد ما شرعنا وجصاب حمد ما درعنا صلاة الحمد ما شرعنا والصوف حمد ما
زرعنا حبايت ونزعل المعدى أسى الله لا غير علينا أسى الله لا غير علينا يا سلام bersama Ayu Perdana. بالشريب تلعاد العماني وكمني من سرقت عليه بالشريب تلعاد العماني وكمني من سرقت عليه أنا محول المولى تعاني حبيبي سكر الحبينا حبيبي سكر الحبينا صلاة الحمنا مسرعينا وادي الصوب حنا مدرعينا صلاة الحمنا مسرعينا وادي الصوب حنا مدرعينا عبايت وتزعل المعدى أنسى الله لا غير علينا أنسى الله لا غير علينا يا سلام مركدي مودي والمحبة وده كريم كمي وسطي كلبا مركدي مودي والمحبة وده كريم كمي وسطي كلبا عشير في نعمة على دربا ده حبا والعويز علينا ده حبا والعويز علينا صلاة الحمد مسعرينا ودي صوب حمد مدرعينا صلاة الحمد مسرعينا ودي صوب حمد مدرعينا حبايت وتزعل المعدى عسى الله لا غير علينا 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 عسى الله لا يغير علينا
aja. Ayo lagu yang lagi viral. Ting ting. Cus sekali.